utsepile wena utsepile mandadira na utsepile yena wena utsepile mandadira utsepile. Welcome to another episode of Minosion Podcast. Today, ke na le bana ba metsi. Ntse ba le bana ba metsi, mara today ke na le official bana ba metsi group ya bana ba metsi. Ba tlo introduce to us to Minosion Podcast to defend the gospel as a whole. Ke tlo tlogela ba they introduce no batla bona ka bona batla ba tsere ka go thoma o mofe. So batla mbontshe gore go thoma o mofe. O tse le ka because man introducing to babu go gae erikwe ya o aleng mo ke magase kobeng ba bang ba ntse ba ka thabang so nka re thabang magase kobeng ke leboga se ke rata go leboga sebaka se ke dumedishe le ba mmino wa Sione podcast le ba bogedi ka moka mo ba leng gona ke re kgotswe modimo a be le batho ka moka. Amen. O bolelang ke mogadi kobeng gadi 1 gadi ya masogana ba bangwe ba ntse ba ka lushia ke leboge sebaka se re se filweng mo mmino wa Sione podcast ke dumedishe le ba bogedi ka moka ba latedi ba mmino wa Sione podcast ka moka le batshwari ba yona. Amen. Azo le ke tlo thoma different ya le preparile nya go thoma different nya go le surprise go ka gore le siblings again a ke le show le ready no ready ka question akida cho ka gore le bana ba motho ne yeah ke naga interest mo you'll find this 5 icebreakers ke tlo go tshetswana between the two of you ne if talent or onayo either you wish you had or that or talent or skill that she has that you wish you had same as when skill or talent that she has that you wish you had yeah the level of composure yeah the level of composure is different. Yeah, it's a different level okay nkare ke wisha o kare nkare ke na le yona go gontši talent tše di more balance le so mara the level of composure ana le yona ne okay a go tlo ka tla ba composure ka ra o duma ya gago so control your voice okay mana ba pala ka voice ka ntle ke le ka ntlong ke reshma ngwana jungate yo guys good like good and like one inspire a lot yes to do better okay and now get into the more Gamalion. What is the time when you guys were competitive about him maybe anything kakosha jwang so re decide mo mo di kosheng tše di leng mo albumong those 10 tracks yes ona le kosheng ngwe re felleditše re ntšha okay re phoshollana ona mo ina le disagreement ka ra felletša re decide gore no man koshe ya re be re beile ka thoko ke disagreement e jwang so ya kanyo ya kosha like yena na ibia ka tsela e nna ke ibia ka tsela e yes ga mphošolla re a re dire so ge ke swantse ke wapela ka mokgola re dire ka gona ke sa no busheletša yela cause the originality of the song ke yela nna ke beng ke itshwerane ke opetse nako e telele ka yona okay yeah okay all right and then personality jana di differ ka ke ni mo le bona gore mo mogadi now personality ya ke na ela ke di personality di fapana between wena le mogadi wa wena le Thaba well ke personality e fele ka reng ya fapana now I'm ever smiling and ke bo o jile mogaka bo nje ona no ke di bona rena ke mmona so yena o yeah o nagana ga be di gararo pelo mongata gore wa sa bona
o nyaka mang o tlile go mang ka mogae o ka tsaje Yeah. okay and then wena ba smiling yena pla azazwa botho okay and then alright ge le bolela le mo bathong mebile gona ka moke gone a secret signal le tseba gore okay se ga gare so o buti gare so gore ora gore thega maybe o lena le as a secret signal between the two of you yeah I mean le batho maybe onoro Like eye communication. yes ne okay right now ke nana le lokologile jwalo Yeah. botsang batho re le bomang le tswa kae jwalo le ba tlhalosetseng gore Thabang le Ausi Mogadi le bomang le bagamang le tswa kae mo re tlo robala mo or ke tsebe go Thabang re botse bile ke re Mogadi re botse No. yeah Morare. are morare Tsona di beta. no bana ba metsi eh ke group e tswang ka Stradom Tunnel yeah le ke ba bang ba itse ba jwalo ka Thaba Leshoba okay ona le tunnel just Yes, re yeah. feta Begersford re theoga Yeah. le dithaba ona le bo Echo Caves go feta kwa then ona le Leboeng after Leboeng ona le a tunnel e ngwetse JG Stradom Tunnel a se ba re tsa nne pika ba batho Ke ke yona. Facebook ke yona ne ba bang ba tsere music video gona is it yeah ke bona yes ke yona ke pleke le gore re tswa go yona mara re beletswe mo Tembisa okay and then ra tla ra tloga early ra ya gae ra boela gae okay batswadi ba decide on no man lefelo le a se lefelo le le botse le ke re ka Tembisa. dišetsang bana go lona Tembisa, ka re okay. tlo tloga re tlo ya gae so okay ke re tlo ya Thaba Leshoba Stradom Tunnel ba bang ba re ke Lepelle Village ke mo le goreng re tsene gona di-primary ra tloga ra ya secondary be re tsena bo Leboeng e no ba village ya gaufi le Stradom Tunnel from Leboeng ke re ya di-tertiary nna ke ile ka mo UP ba re keng tax ba bang ba re ke tax ne ke le tax and then ga itsedi ba le ka mo di-collegeng okay ba le ka mo mo hoteng le ena a le mo Gauteng le okay ena ebile o tlile before rena eh so nna ke nagana gore go boa Gauteng officially ke buile ka 2018 gore o featurena by the way Thabang le Mogadi ga se ma-twins Thabang o na le twin la gae so gore rena ora wena le twin la gago ke nagana le gaetse ke a gore o tlile before rena o tlile before rena yes ora wena le twin la gago right then ke mo le tlang ka magoti ya ba gona le tletse ruri jwang ya ba gona re tlile le tle magweng permanently mara fela re boela yeah obvious o tswa Limpopo obvious ra re ska ba ka re mogolo yeah since le vele le ya gae now and then nje okay and then mara music le tlo bona neng gore okay mo ka re dance iso or ka mogae go ne motho e le goreng before lena ile gore ke Seopedi music ka mo ai re tswala ga eng la music papa ne le motho le goreng o rata music ka pelo ya gagwe ka mo yeah gore ge itla go thapelo papa ne le motho wa gore ana metlai Yeah. metlai ka nako ya thapelo tla re magase go na le nako ya go bapala le nako ya go ba serious nako ya thapelo ge ile Sunday re be re tseba gore ka moka re ya kerekeng o ba jwa o ya kerekeng what if o fola kwa kerekeng Le ya Christmas. banna So, Le ka New Year. re be re le family ya gore before go e ba le metlagase re be re dula mollong go opelwa difela go opelwa dikosha tša go fapana-fapana tša kereke kore ene papa ke motho le goreng nickname ya gagwe ba na le maina mantši ba bangwe ba be ba mmitša metsi so metsi e kore e gabedi e broad re bana ba le goreng re golela ka kerekeng e le goreng batho ba fola ka metsi re bana ba metsi ge re fetša mo papa o ba bitswa metsi papa e be e le motho le goreng o ba fodiša batho ka mekgwa e mentši o ba fodiša batho ka dikopelo e be e le moreri e be e le motho le goreng ga a rera batho ka moka ba tlhoya tsela le mollo le a tloga e le lehung le tloga ka mollong le o theletša thero papa be e le motho wa mangwalo
so ka madimabe re tlogetse ka 2009 mara ke motho o le goreng le today o sa re inspire gare ga music wa rena go realize gore re na le talente mo mminong papa ke motho o le goreng o bapetse role e kgolo go tsweletša ntho eo ga etsedi ba be ba tloga le yena ba ye mahung mo ba yang rena be re sa le ba bannyane gantši ba re tlogela morago mara go gontši ba sepela le yena ba tsamaya le yena mahung ba tšama ba rera ba tšama ba rera ba sepela le baebele ba tsamaya le kgaetsedi ke yena o le goreng go gongwe o rutile tšentši o na le more memories le bona ge ba ntše ba tsamaya le mahu ba rata go bolela mantši wa gore o swanetse o itirele bagwera o sa phela nako e sa dumela ba ira jwang ba ira gore o swanetse o emaeme a wa swanela go robala o swanetse o ye ge batho ba na le mešomo ba na le mempogo ba na le mahu o swanetse o ye ene le bona re bone ka mohlala gore bophelo ba bona beile living example because funeral ya bona go ile go tlala ka mokgwa o mongwe le goreng a re sa ka ra bona motse o mongwe kwa gae o tletse ka mogolo ba bangwe ba tlile le ka dibese wa bona gore ka nnete mešomo ya gago ge ba retla go šala morago ba bolela ka eng o ba itetse tšhomi be ba iteretse bagwera be ba tsebagalega kore rena mo Gauteng ke gona mo le goreng re thomile fatshe mara kua gae kua o ka re ke nna ngwana metsi ba bangwe ba re beile pebepe ba bangwe ba re ke sethaba senoga jwang o ba hlaba fatshe ka matolo a hlaba le ka tlhogo okay so o ba tsebagalega ka yona eo ra re rena re gola re le ma-twins from early age re be re bina le yena a dula re beile mo pele re dula re bina le papa ba gore ya dithapelong o ka se re o ile le bona thapelong wa emelela ka morago wa khekeletsa ba go goga go re butle ka mo pele o eme ka pele ba go bona re tšhaba morithi ngwanaka tšhaba moruti wa batho o sentlotle ka mogare ka mo bonalang ga botse so ke motho wa re rutileng tsela ya bodumedi tsela ya thapelo le gore thapelo go le thapelong a o raloke go na le nako ya go bapala go na le nako ya go ba serious go lebana le modimo okay why ba ja wena be le sa le ba banyane kudu ga le sa le ba sa le ba banyane ka kudu ene nna e sa le nna ke le ngwana papa ke gadi e one funerals ke ona mostly rena re be re šala morago ga re sa le banyane dithapedišo re tsamaya ka mo wena mare le gale bonye motse ba le papa so mara ge le fitlha ko wa e ba rata tsamalena gore a tseba gore e ba re a ngwana ka ntšha se fela mo ebile na sa re ntšha se fela o bo tseba gore wa tseba gore ge o fihla bathong o a tonya o go ruthetša pele a thome a hame o hama koša go lebeletswe wa go lata gore jale e ba o ka re o ntsenyetša mahlo a batho so ke a gapeletšega gore ye ke swantše ke ntše wa e bona o ka so pele ba tlo bona gore wa e bona ge o fihla gae o raya ke go jele ngwanaka man of the match ke nna so nna le nna be ke lwela tabela goreng le nna ke nyaka gore ge ke fihla gae ke be woman of the match to make sure o betha go fitlhela mara be le re ge le go mohlomongwe a re be le betha defe ko dithapelong anywhere na rata koša e nngwe ya re a ithoma ono re a tshwarwa gatla ka masika molato ke ke Stefania kgatlwang ka masika molato ke letlomo ya go halalelang letlomo yo halalelang a re ngwana ka ngwalle letlomo yo halalelang gape ke ya ke shaetša ke sa di latelantšhe ke mongwalle le phepheng ke ngwalle di-lyrics jela ge ba fihla mpogong ga re ga batho ba tlo iphuthulla so tomoya halalela ka le košeng a tsere di-notes yes ba tsere di-notes jela ba dintšhe so is then now where your skill sa go composer se tswang gona I think se tswa gona mo ka lebaka la gore papa e be ile mo profeta ka kerekeng
So ba be ba na le ntho ela ba phela ba re ge re tsamaya ba re ngwana ka wa tsang ka be ke na le tšhelete be ke tlo go isha studio ka go bona. Kore o botloga o kgona go opela somonyana ke around what age so maybe I was still in grade 5 I think. Ne ba mo Ke file thomile o mabitso. bintšha choir. Ba mo file mabitso A file ke ena? sa le monyane. a file ke ena goba batho ba motse Batho ba motse ba be ba re Winnie Mashaba. wa nna we Yeah, Mashaba. growing up I was called Winnie Mashaba all the way. So Eh, ke thomile o bintšha choir ke bina grade 5-6 gona moo. ga e re bola ka kgore ya batho ba golo Choir ya batho ba bagolo. ya Sunday school Choir ya batho ba bagolo. eh Sunday school okay, O fetile obvious ne ke bintšha Sunday school ke tloga Sunday school ke tsena choireng ke a bintšha le gona wa ikwešiša so ntho ya mmino e re tswa le yona gole nka re nyantše ge e be le gore naana le letswele ne re tla re nyantšitše ke ena jale ke ntho e bile goreng le ge e le gore mohlomongwe o kopana le di-challenges mo tseleng ya mmino a go bonolo gore o ka re wa tlogela ka lebaka la gore ge o re wa tlogela o tlela ke hit composure ge o re wa tlogela o tlela ke hit after hit di re boela studio it's like ya go bitša ke 10 ka mo ee ka mo ke ka tše mo 10 ke tše 10 re tlo bolela ka yona a gone le ntho di fela ke tše kae ke tše 2 ke tlomo ya le re batlang ka fela tše dingwe tše ke di-composition ka moka ga tsona so ke mo hit tše di tlang hit after hit ka gona then lena jalo le thomane go combina go opela ga lena re thomile ka yona project ya bana ba metsi e seng as professional lena nje mhlomong o thoma go opela babedi le thoma go no tlhakantša ge le opela a go sa opela Winnie a le noši a go sa opela Thabang a le noši le mo le thomang gore le opela go teng since go goleng ga rena re be re opela ka moka ka moka nketse ke mang le mang ke papa ke mama ke Percy ke Patty ke Thabo ke Thabang ke nna okay ke family ya rena e feletše ka mogolo kana lena le bo why e kora gore kwena a o sunnoši ka mogae that's why ke re ke kgadi one okay le bo Pat le bo Percy bona ke ba ba opela ba ya kgona go opela ba back ba beg ba sona le Thabo awa Thabo ka ona na le bona okay ba ya bega okay so bele tlo lo opela ka be re phela re opela ke ntho e le reng re gotse ka yona ke ntho e le reng re gotse re dira ka gae okay then lena ge le thomane go dia bana ba metsi ene mapele Thabang a su e hlathula ga botse tabe ya bana ba metsi ne re we tswele mara tswela botse o bolela tabe ya gore bana ba metsi like you are saying es re le bana ba metsi ka mo tumelo re go yona leng bana ba metsi e ke ka mogala ba bitša ntate wa go ka gona ba ba mmetša metsi le mara le botse difan tša lena Kobeng ne yes okay then ke ne mo le thomang go tlhakana gona le babedi as professional le decide jwang gore a re tshware tsela ya mmino re thome re beka kgaitsedi o na le Thabo wena o na le ntwe project ya gago o le noši ke na le di-album tše pedi ke le one is it 2017 2018 somewhere there 17 ya fela 2018 okay project ya mathomo la ntšha ka 2018 ke mathomo okay bele mbeka le kwena le Thabo le o mongwe this guy o talented are ke Pauline okay ntse re opela le ena from the high school okay so le ena na le gona mo ge re beka first project ya Sesemogadi okay then second project le gona la mo beka le gona second project ya go TVP ya Total Vision Production go na le ba ba mo bekileng na le Madiseng okay then la decide jwang gore no bana ba metsi a ba ye le go tee jwang project ya number 2 ena e dira Total Vision o ile a tshwanela ke gore a tswele pele ka yona a e dire studiong se se so na tshwanetse gore a tswetse pele ra nagana ka mogomong le mo rileng ra change monagano gore no man
project ya bana ba metsi e tshwanetse ba ebile project ya go Seesimogadi. feleletša ga album it? ya bobedi. Re lo re Oh. dutse ntse re le gare re prepare yona project ya gae Mm. gore tshwanetse gore re lokiše re e feleletse cause ne e so felele re e tloša ko Ko studio studio se se sengwe sengwe. go tla di-ideas tša gore how about re dire ntho e one cause go na le batho ba ne ba dutse ba re encourage ba re wa tseba le filwe kao fela ga lena le na le maatla mara re nagana gore ge le ka kgobakanyetša maatla la tšhele ka gare ga basket e one Mm. le tlo producer something very 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 more powerful. Which was very true. Yes. Yes. Ntho e re e dirileng Sorry. ra ya gona kwa Blue Black Mm. ya le bona ba sa tsebe gore re tla Re re tlo le two re change. tlo dira eng re tlo change plan e change Mapele jwang ga bona ne ba tseba tseba gore gore re deala ka project ya Seesimogadi. oh Mm. ga ne ge le ya go yena le go thoma dipina fase ge le go blue black Re ile le dipina Tšela. tše diswa. Ke di Tše diswa. oh oh a se le continue on those ones Tša second album ye. Mm-mm. oh le dipina e tse sa le dintsi. ona E sa le yona. on hold ke gona re nyakang go Exactly. bereka go yona. oh ela ya go se fele ya number 2 ela Yeah. a sanka e felela le no Mm-mm. oh so go E tlo ba solo la ya go compose tse dingwe gape A raya be di le gona. Ke Be di le gona. sediba. Re no But, bina ra sa go arrange gore runya-runya. no. Ope rena ka o tswafa musika re no la re ke no tsentša le dile nona mo e no felela mos la ya go thoma tše dingwe fase Re thome fase ra dira project e nngwe e le goreng re na le different vision le ka mo go re nyakang gore e tle ile ka gona le style sa mmino ya ba Se be style se le different. goreng se different se Okay. supporta le Seesimogadi se ka ba a male choir or a boys choir thing. le yena ya That's gage sa ge se kgone go Yes, support le yeah. yena That's why le kwa ile different e na le di-vocals tša basadi le gore our ba re keng our soprano was a male mara Yes. I jumpish ya I e jumpish ne sesadinyana ke Yeah. ke bevule Yeah. yes I jumpish eh yeah he's very very talented yes so o Nice, fitile ka mogore beng re nyaka gore e be ka gona Yeah. project ela ya bana ba metsi number one. nice man Mm. what do you guys want out of your music Rena re nyaka growth mm. se re se nyakang ga botse ke gore batho ba fole and Mm. so far re šetse re kgweditše di-testimony tše dintšhi tša go fapana-fapana Mm. ba bangwe ba bona di-vision motho go botsa gore ei ke bone after ke theleditše album ya lena ke bone a different thing le performa le in a certain environment there was steam going up banna and then o kgwetša le gore le nna a ke kgone go e hlatholla ke kgona go bona gore mmino wa rena o impactful ka before re bile le first promotion Semi Max re bereka le bo Setman le ba bangwe bo Molefe Mabuda gona mo le gona it was the first time mo ke ileng ka experience mme motswadi o mogolo alla ka lebaka la koša fela a ba bea tšhelete fase a re ke gopela koša ile ipušeletše inch Yeah. ya empa modimo o lebeletse yeah ra bona gore ka nnete mmino o re o dirang a re o direle fame gore go kgatla batho nje go na le calling go na le ntho e re nyakang go e tšwetša pele kwa go bathong gore batho ba fole ba kgwetse lentšu la modimo because nowadays re deala le dilo tše dintšhi deala le di-suicide depression economy ya rena seemo sa yona there's high rate of unemployment malapa a thubega batho ba kopana le mathata mantši ya go fapana-fapana ba imetšwe Yeah. so ba hloka melaetša e le goreng e tlo ba kgothatsa ere ke mo lena le tsenang gona ke mo rena Yeah. re tsenang gona re nyaka go change maphelo a batho re nyaka gore batho ba sokologe re tšwetše pele gospel e beng e preacher ke our legends kwa morago bo the late Oleseng Shuping le bona bo mme Matlakala ka moka bo Dr. Winnie re tšwetše pele ntho e ba tlileng ba e tshwere ye e re godišitšeng Yeah. yeah talking of the legends I was Mokgadi, when you were growing up, who was inspiring you in terms of music? Wa mathomo ke tla re ke Matlakala. Ka Yes. lebaka la gore di-cassette nako ela papa be ba na le di-cassette tše dintšhi tša Matlakala.
be go phela go lla tsona ka kudu ka mo gae Eh, and ke opela le tsona like ke fila gore wa tsare keng ye ke yona e. yeah. And then gwa ya ka kwa batho ba le busy ba mpitša Winnie Mashaba kerekeng a ke re nna be re sena mohlagase O se mo tsebe. e ke sa mo tsebe Eh, ke sa mo tsebe and then ke tlo fihla I think ke be ke le go grade 9 ke ya go grade 10 cause mohlagase ba o tšetše ke dira grade 10 mm, ke a checka jwale re na le difoune tša go hlalefa ke a checka gore gante Winnie Mashaba e ba ramang Motho mothušu ba re Winnie Mashaba gohle mo ke tsamayang eh, e ke checka ke a mmona jwanong ke thoma go theletša music wa gage ene ka o rata le nna so nka re go theletšeng music wa Dr. Winnie ke gona mo ebile goreng go ile go a tsoga ntho ela yaka ya go composer dikoša tše e le goreng ke tšaka cause most of the time be ke re ge ke theleditše dikoša tša gage mm, ke tlela ke di-composition ne? Mm. How do you guys describe your music? Because now I've got a good teenager. Mm. There is how I will describe it. But tell me, you guys, how do you describe it? How can I identify music walena? Or mo ke Ausmogadi le Thabang? How can we identify it? Okay, maybe because music on the le vibe nyana go teleditše wa o gore o Youthful. ne so is that why le o dira that way gore o kgone go accommodate this youth? Mmino wa rena re ile ra lebelela gore re tshwanetse re dire traditional gospel music mara re tshwanetse re dire music o le goreng o bolela to batho ba phelang in this era. Re ska dira mmino o le goreng o sa addressa dilo tša gale gore re leka go addressa mathata a re kopanang le ona today, maphelo a re a phelang today. So mmino wa rena that's why mostly le bona go na le mostly new composers a go tlala mo le goreng re a redoa dikoša tše le goreng ke tša gale. It's because re believe gore re di-messenger so modimo ka mpho ya re fileng yona o bolela le batho ba ba phelang ka era ya rena. That's why e nngwe koša e re ge le nyaka go tseba gore ntate ke mang ipatleng gobane o agile gare ga rona. Cause batho ba matšatši a batho re latlhegile. Oh, see. Matšatši a batho re latlhegile so re ile ra bona go na le gap e kgolo. Go na le gap e le goreng e nyaka gore o be le batho ba le goreng ba e fila ene le no le nna ke bona gore mare ka nnete mmino wa Sione go na le tšwelopele re ya somewhere wa bona la gore re ya somewhere. Okay, so le bona a le nyaka go repeata the same message le nyaka go tla ka a new message ska ba messenger wa go tla message o batho ba tla mara gore o kwele message o already le nyaka le tle ka message o momtsa. Polelo e re tlang ka pitšo e le biditšweng ka yona ke kwešiša ke re melaetša ela re e tsebago modimo o ba e interestile go batho bala ba e fihlišitšeng la e kwešiša jwale rena ka ye re biditšweng ka yona pitšo o re file ya rena melaetša gore re iše bathong gore batho ba kgone go fola ka lebaka la seemo se re phelang ka gare ga sona gonjwale ge o ka re wa theletša melaetša e re e swereng ke melaetša ya go tsamaelana le di-challenges tše re kopanang le tšona mo bophelong as batswadi ba e bile gore mohlomongwe motswadi o šetše a le one ka gare ga lapa e le motswadi wa mme a godiša bana ka gare ga lapa o kgwetšane e le gore walla a sa tseba gore a tshwareng a tlogele eng mara ga a tlo kwa koša e re empa modimo o lebeletse ka moka ge re tlaišwa goba ge re tlaišwa re imelwa ke tše modimo a re fileng gore re di tshware ke tša rena o re tshepile ka tšona ge di re imela re tsebe ka mehla le mabaka gore modimo o lebeletse sa rena ke gore re boele go yena ka tše a re trustileng ka tšona. Amen. And how have you how have people been receiving your music? What is the reaction and the reviews to music? And why ke sa kgwetša online and ba o kira kae batho ba o kwang? Ai online mmino wa rena wa fihla segale very 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 soon. Re tlo ba re promoter re out
on Yes. all major digital stores. Mhm. And then so far batho ba bantši mmino wa rena ba o thabetše ba o amogetše ka tsela e le gore nka se kgone go e describe Mm. ka mokgwa o le goreng a ke tse mohlomongwe bona in future ba tla bolela ka ona ba o Okay. tlhagetša Yes, gore yes. mmino wa bana ba metsi Yeah. o re tshwara jwang goba o impactful go fihla kae Okay. mara so far batho ba bantši ba fela pele gore batho ba botse ba o emetše mmino Yeah. gore o fihle online cause ba bone only o mpale le ba bontshe ka nna Yes, ke le gore I o like- tswile ka di-music video I like this one. Mm. Ba bontshe. Babontshikana is ba bontshe ka nna profound, yeah. ba bangwe ba Yes. rata o mpale too much Ne? gore ka moka Yeah. e nngwe le o nngwe mongwe e le na le mongwe o na batho le Ne, ya gage that's why re exactly. gapeletša gore re feleletse re bea online cause Yes. taba kgolo ke gore batho ba fole taba ke gore melaetša e fihle bathong modimo ke yena a tlo dirang tsela gare ga tše ka moka tše Mm. ee That's why bare every song in a le motho e le goreng exactly e lebane le e yena lebane le yena. Mm. What touches you may not touch me. exactly That is why re lentše album sentse o lentše more than 2 yeah sentše album because gone ba tšwele goreng every single track e tlo E tlo bolela le bona. address bona. Mm. And music industry e jwang Hmm. yeah okay e ke gore e jwang how do you find it very very challenging how so music industry a o nyake the faint hearted ne yeah o nyaka tumelo music industry a o tshwane le di-industry tše dingwe tša music a o especially gospel kitime, oh o na le you, belo. you mean gospel industry Mm. I only Yeah, other gospel music industry. yes yeah a e tshwane le the other The music genres. genres yeah no how so e na le di-challenge tše dintši yona ka bo yona mm. and re phela nakong ya technology mo le goreng technology e more advanced Mm. and go le ka lebelela kwa morago di-artist tšela tša before ne ba kgona go bona progress and growth in their music through maybe go rekiša di-CD le di-USB whereas nowadays technology more advanced seo se a fetoga le dula le re botsa gore no e fihlaneng online e fihlaneng online mola lena re Ne. printile maybe di-USB USB le tšona o tsebe di tsena no so re printa dilo tšela re lebeletse goreng maybe if we sell them all we can be able to do something re ka kgona go dira maybe event re ka kgona go dira maybe the music video because a rena di-resource ka moka which is more challenging and music industry wa rena wa gospel o na le them re na le talent e ntšhi ka mogara music wa gospel how is the Rabo- challenge ra boa ra ba le bošhaedi bo bontšhi okay ka mogara music wa gospel okay and a re tsebe gore solution e ka ba eng because ke era e re phelang mo go yona nako ela ya before ya bo the late mojeremane bo shopping ne ba sainiwa ke studio no as long ke na le tšhelete kore ga o ne o ile a bolela ka yona re ngwana a ka re a bapala football or o le playera o bapala football wa hloka le di-cock tša go apara wa bapala ka loto mara o le star Mm. ne o mongwe o feleletse o tloga fase ebile maybe wa pere nike fihla le godimo bolo ke ya ga mara ke kgomo Le bolo ke- le bolo ke hae ke nnete so re hloka di-resources as much as re hloka di-resources support ya ka moare o music ya leka and ntho e nngwe ke ileng ka e lemoga from distant di-artist tša bo rena mostly a bana perekišano goba a ba kwane bona ka bo bona bontši ba di-artist so it's like ka nako nngwe nna ke kwana le sesemogadi I may be recruited gore ke ska maybe sesemogadi a kwane le for example hospotana ba ya hospotana Yeah. maybe if a rate for example molepo o tlo recruita gore le nna ke tlhoe molepo and o swanetse gore o tlhoe mo tie gare ga bona Yeah. go o sa tlhoe molepo gore o tlhoile ena Yeah. go raya gore ke tlhoile so e boima e challenging a ena support system o tshwana le di-industry tše dingwe ba tlhoelaneng ga botsegane a ke tsebe o Mohlomongwe ke competition. no fitlha le go tlhoya le wena Ke bjale. nagana gore ke competition Aowa, rena ke nagana gore o tshwanetse go botlhokwa go tekwešiša no e seng wena e seng lena As pese bana ba e metleng seng lena ke ra gore ge ba go recruita le wena o no fitlha le go no tlhoya
ge e le gore week ga o tsebe le gore ba ga o tsebe gore o felane tletseng a bona ntho e kgolo ke gore ntho e ke e lemogileng ke gore batho ba bantšhi ba re na leng pitso re lebetse se re biditsweng ka sona gore re tletse eng ka lebaka la gore ge re le di-artist tša mmino wa sedumedi ka mokgo re bona a re wena modimo a go file molaetša o e bile goreng o powerful o ka re ge o fihla kua bathong wa change maybe a re 90% ya batho ba e bile goreng ba tshwanetse gore ba fola a re nna le magase ra re a re mokuke gore re kgone go fihliša ntho e la e tshwereng ka gore ke e botse wa nkwešiša jale re lebetse motho a re biditšeng gore re tle ka gare ga industry a re tshepileng ka melaetša re lebetse gore re direla mang re tšere ntho e re e dirile ka rena forgetting gore melaetša ye re e tshwereng ka moka ga yona e tšwa go modimo teng mara do you guys think gore everyone's purpose is that you are saying is it about the message for everyone for everyone a ke re mara a se ka moka ba e bile goreng ba bangwe re tla le message o i-one ga e 100 no but what I'm saying with the intentions is everyone's intentions about the message because if now ke re wena ke re go thabo ke re kgopela ba botse ka ba re femetse o mong a nkwa mola ntle a re ke tla ba botsa thabo a ka se fose gore ya ke time a re ke a ba botsa gore ba mpemetse ke re wena o tla o fihliša is fine or mohlomong a re mohlomong ke la ba fe something a re ke tla e check up because we understand gore the aim is not gore ke mas ntwa ishe message or what the aim ke gore message o fihle like what you are saying is well gore support if we were supporting each other and re bona gore bana ba metsi ba talented we could gather and say let us see how we can book them for our shows we can book them for our shows if there is somewhere gore ba ka thuša batho ra ba bija but because rena ka go ye rena do you guys think or everyone is sole purpose ke message or nje ke fame nje a rena intention ya go really e tshwana le re ya kerekeng batho ba ya ka di-agenda tša go fapana ba ile o tšea dinote lo lebelela gore mang wa pereng go jiwang ba bangwe ba etse go profitiwa ba bangwe ba etse go fodiša batho so le yona ka mo industrying ba bangwe re tletse fame ba bangwe re no ba re mohlomong ka gore a re hlomphe industry as yone that's why ke ke re o tletse bothaga re na le dithaga tše dintši no ka moara mmino wa sione re na le mashaedi a mantši mo nna ke bonang ka re ka nako nngwe batho mohlomong a bate go etse ka purpose mara modimo a dire mistake o dula o na le purpose cause for example re ka se ye kerekeng ka mo le bona re ya kerekeng o na le ba bang ba ya thabeng re ya kae o na le ba bang ba ya kae re tshwanetse gore o te go etse gore ga botse nna ke le MJ ke suitable when it comes to this nna ke le MJ nka dira contribution eso mo minong wa sione ka go godisha o tshwana le no nka be se ka vision e lebileng le yona nka be re bolelang no re tlile mo ka lebaka la gore go na le ntho e le goreng e letletše la re mara man re ka thoma podcast and podcast e ka ba very very impactful e ka thuša e ka godiša mmino wa sione otherwise le e kokoša rona re tshepile hena ke e koro ga re gopela lena senna ke tate monga e le re a ka se ke mmešela bare ke tate monga re ke ya oba no a senna a ke kgone bapela morena nkabe ke ntšha album nkabe ke tše dilo tše la bona ke recorda ke dile le music video bara a retse polelo ya ka ke yona eo ya gore ke bona o ka re mola batho ba kgona go tegoetša mohlho mongwe re be re ka godiša mmino wa sione ka lebelo or more progressive mara no re dira too much traffic e unnecessary because maybe culture ya rena because most of rena re tswa kwa ZCC kwa ZCC anyone wa opela mara ke nagana gore music ke discipline
e ra gore re swanetse re itlhomphe, re swanetse re itse serious. For example, re lebelle batho ba kwa morao kwa ba ba beng ba re inspire. Batho ba la ba be ba le very determined, ba itse serious. Maybe a re gane if motho maybe o na le mo a fokolang, dira something to improve yourself. Nyaka coach, nyaka di-mentor, batho ba le gore ba tlo go thusha ka music because nothing is impossible. Mara tlogele. Mara or o tlogele o dire something se le goreng ke mpho ya modimo a dire mistake. Everyone o na le mpho, o filwe in a certain way. So bontši re timetse ke moka rena gore ke tlo ba famous, ke na le tšhelete e re ke studio la e bona. So ke ntho e le goreng e ya re bolaya. And so a re sa kgona go tlhaola jalo gore ke mang ba kgonang o opela soon go sepela mashedi al ke ba le ba mashedi, so ga o sa no gore ba bangwe gore ba ba right ka moka le ba mashedi e affecta the main genre. E affecta the main genre. So ke problem ya rena ka moka, bothata ba rena ka moka. Support ba o boletse le ka taba ya ntwene support as well. A ke tsebe gore o bolla ka taba ya support between the artists or o bolla supporting artists from outside na Supporting artists go bolla ke bolla ka from outside where is outside defense di supporter. Yes, Di supporter le tsona di artists a e go support. It's very rare go gongwe gona mara it's very rare. And then le defense ja rena because you find that batho gale ba image project e fitla online mara gore project e fitlile online e bereka jwang gore artist benefit, they don't want to know. Most of them they just want to see it online. And then on le di illegal streaming platforms, most of them ba ya di YouTube le di iTunes le di Spotify ba ya bo ba re ke Vidnet le bo Tubi di tsona jela. Artists they benefit anything if you stream music from abatsibi some yes, some they know, yes, but some banutsi ba ya gona go. And I'm thinking of the same because we download with that much amount of data that you could actually just with streaming go YouTube ba be ba lesendele yona ba re bona ke nayo bona it shows gore ga ba tsebe because ga motho wa tšela a le proud a go bontsha yona re bo ke ne yena o nagana gore ge ba re online anywhere on the internet ba nagana gore ke gona. Maybe we should actually start listing the legal platforms every time when we have episode, or the legal platforms any other thing is not, because batho ba rena ke ba gone ba ile gore ga ba tsebe gore as long as I ka khotsa online a ka no re bana ba metsi ya tswelela a ke re ya tswelela mbele o no re ke yona ga che ke le gore e mo kae. Hello ge re sa reke so le spendile ene ke sure dubi a le di mahala pe a gone mirapelo ku quality so senju patele hello lambile no senju ya se tere fela ke rena the same people who are going to say gore ge re fetsa go kwa ke kwele gabedi e gane engwe e tlaneng album hello the fans ke bothata o itwesha ka le to ne because calling ge o biditswe o na le phishalo ya ntho o dire tswelele because ke molaetša every day re ngwala dikosha or every week re ngwala dikosha. So once dikosha di sa e bathong, you're not serving your purpose. So go ra gore go serve purpose ya go, it means gore tshwantse o dire music batho ba fole. So number nya go tsara le itse ka tšhelete jwa because what's the right just and we were gonna keep on preaching this until maybe if it like the 70 batho ba khona go shisha gore people think or now we just stand up or are recorder. Someone was saying about how much they've spent for an album, and you look like it is not coming back. It's not. Now after you release, let's say your second album, because you have already had experience what is going on. Immediately release from scale of 1 to 10 maybe. How much faith is something else, but how much confident are you
It's gonna bring back what I used to record. And it's not about how good your project is. It's just is it gonna people are they gonna give back how much I have used to record? How from a scale of 1 to 10, how confident would you be where it's gonna come back? 4. Imagine. But then still you're gonna record. Yeah. And you know that even before you record. So you know very well I might be running on a loss already. Nare phelela music. Yeah. So music again to lowering. Yeah. O can separate the leona maybe nka ba depressed. Yeah. So I say taba gore okay, it is important, but I say taba gore batho ba ya reka or jwang. Yeah. When as long as you push your purpose. Yeah, we push our purpose as much as we push the marketing side of it. Hoping. Because more advanced and complex o dira music. I was honela o dira music o fetsa o no re no ke upload ile online online o dule. So it's a room market o promote into lo re re dira even though only re sa thoma so a re ka se kgone o hira batho because a re dire profit re ka se kgone o hira batho mara maybe as you grow bona re brand ya gola ke gona mo ka kgonang go dirang go ba le batho ba le goreng ba bereka le wena ba go thuša so re market ela re promote re tšea advantage ya social media and all re dira all means to get it to the people so ra gore mmereko wa artist a o fele ge album e tswile or after we release or online you still have to push it you still have to promote you still have to encourage people or get on TikTok make a challenge if ona le kosha e o e ratang ke promotion or marketing side of the business sometimes you might have to go to events even if maybe they don't pay you or maybe ke batho ba o dutšeng o ba tseba ba re na le platform mara we can't pay you you can also go there because it's amaileng le purpose ile ya hao ya gore sa o go isha molaetsa bathong gore batho ba fole beside that because now I always say our people must realize or promote a Facebook, TikTok, and all. It's not enough. It's not enough. How else do you guys promote your music? Street promotions. Yeah, code strategy. Yeah. As really raya semi max. Ratla rabora ya di checkers. And then it didn't want to refer the plan mara di sabi successful. Re ke mabaka molelo. Okay. Yeah, because people must understand or when you post on Facebook, people probably the people you are posting to have seen what you are posting already. Like music industry. I really got challenge, but I'm not sure if you have mentioned all the challenges that you guys face in the music industry. Oh, the challenge is from usa recorder ona le di challenge. It depends or bereka le batho ba mohuta mang. Are they very supportive? Do they le kwana le berekishana na? Do you get the respect that you deserve? Do you get enough time? You know, le berekishana jwang wena le batho ba o berekang le bona because mostly for a project to be successful it homa from batho ba o leng matsogong a bona even the production team the sound engineers gore le berekishana jwang it matters because you swantse re be le vision e one that's why sometimes for example o le ko Blue Black ntho ba tlo botsishang ko re okay what how can you describe project they read right o nyaka gore e be jwang what do you wish to achieve how must the sound be dilo tša mokgowe so go ra gore swantse gore a direng a understand your vision and your style or what is it that you want le wena you have to you have to understand ntho o nyakang go producer because you can't just go there and say no my in when I don't touch a go pela o tlampotsa re ke ntwe given gala e bolela gore you have to know what you want what yes all right because there are different styles of music so ntse o tsebe gore o nyaka eng
o nyaka go fa batho the audience o nyaka go ba fa project e jwang before you get to the message or message o ke nyaka go fetiša ke message o moso. But what other challenges would you say when I was that you have seen in musicing since especially you had your own albums as well, even as Bana Babamitsi? Nna ke setseng ke kopane le yona ke yona ya setseng a e boletseng ya production team. Yeah. Yeah, mara no ge re be re reka go Blue Black. A bona ka bona challenge. You know ba taba ya gore ka di last minutes o swantse o be studio le di backing vocalist batho ba go drop ka di last minutes tsona dilo tša mgo le tsona di ya tša ba le go sa direge ga dilo gore di tsamaya ga botse le bošaedinyana. Okay. And then taba ya support ya defense le yona ish mara ba lekile ne ba lekile. And you must be happy but also be hoping for it will be more like that because as your first album, if there are people that were able to grab the next album, you might grab more. Probably you're gonna carry the ones that you have captured your first album unless you drop the standard. Then the follower. So but if you keep the same standard, then you're gonna carry the ones that you did get the first album. Who was it now? Oh yes, Lefo was saying people now. Now I get maybe uncha album. Yeah. By Itilage. It will also if by eliminate if it suggests your previous albums, they go still gonna go and listen to it. So I wonder if now you keep the same standard, there are people will but go pele. But okay, so other than studio and all this, there's not a challenges. Or because but I'm getting a feeling maybe the reason project is fella. You guys failed to you're not getting the attention that you deserved to get the previous project. Yeah. Okay, did you get the attention that you feel was necessary for you? Ibile taba ya gore o khumane le gore o ya studio wa patela. And then go fetso patela go tla ba bangwe ka moraga gago. Ge ba fihla wena project ya gago ba itša ba be on hold. Ba dila le kona tšhelete e sa le mtsa. Kona sa tla tsena. Le yena ya re ba tloitše ba e le yena. Exactly. La bona. So problem e bile yona eo wa go jana ile gore felletša ile gore fella le ke khotlelelo ya go khotlelela go leta go ba lining mo la ile gore bo fihlile pele. A group patetše wena. O patetše o feditše motho tshwantša go fe ntho o e pateletšeng. Mara motho wa go jiga e bohloko. E re roba moya as the artist. Cause ke dumela gore a se nna ke le one ke bileng le experience eo. So ke ntho e bile gore nka re di producer ba tshwantse ba lebelle gore ai re tshwara ga botse. So maybe sinto le patele before taking out your projects maybe. Well graure ureke uri ba fa dia then winch because akere ge le patetse no ba kushara wa sona o patetse. O patetse o feditše. Yeah, wa bona so ba nyaka tšhelete e mtsa kere ela o ile e fedile. O nyaka wa tlang a tshwere engwe jwalo. O tlo prioritize yena wena ka gore o patetse o feditše. Whether o a fetša or not ga e mo feselo. O e kwishiša. Because o patetse. O patetse o feditše so e re roba moya cause ka moka ga tsona di bohlokwa. Ka moka ga tsona di bohlokwa go rena. Magase ya gage e bohlokwa le nna ya ga e bohlokwa. So re tshwanetse re treatiwe go tshwana ka lebaka la gore le tšhelete o ya mo getšeng ya tshwana. La ibon e ska ba gore ka gore magase ke maybe legend go ba o kwa nna ge ke fihla ke moka ge ke fihlile pele ge magase a ka tla everything ya ema. Since le client to business person client. Yeah. It doesn't matter ke matleng
ke mang go tle ka moshopong o le mo line o reka wa Exactly. ha o no re ka gore ke legend a Exactly. Wa bona. So ene le rena ka mo re ke re tsena ba botsa gore a go ne wa botlhokwa go fitša exactly ke ntho re tlwaetse le kerekeng re treatiwa go lekana so go tlo fihla plekeng o treatiwa ka mokgowe e ba somehow. Hello, music industry mara not only gospel music industry le ya tseba gore o challenging le avoid le tlo dia jwang gore go avoid to be victims like other ones victims tsa gore maybe le ya ropiwa e o shije go le late ga wena shije ba feditse ka wena tsa le se ke la ropiwa maybe someone re ke tla go diela se mara a go fitse di go tshwanetseng afterwards le tlo make sure jwang gore se ke ya le diagalela lena re tlo ithuta ka ba bangwe ra ba tse dingwe ra di ruta ka rena ge re kopana le tsona polelo e re bohlale ba ngwana botswa le badu so tse dingwe gore o di tsebe ke ge wena o ile wa tsena wa go bala wa di kwa gore ge ke feta mo go bala o tlo e bona e sa tswela gore ye yona e nka re tshwana le ele so ke nagana gore e no ba ka mokgwa ke bophelo ke di fitse mare le tsena ka music in industry la re ausma a ka gana re tlo ntšha album mara sentse re tlhokomele se wa le re ai re tla bona pele go go le jele le tsena la kwisha gore ai re tlhokomele sela I'm asking this because you find gore batho ba bantši like you hear the same story every time someone o tlo go botsa gore bantile so we go gore nte so mare ya diega mara le la le ke mhlomong tse le lebellang gore mhlomong le sa nyakeng e diagalla go lena ile gore e diega tse batho ba bangwe or le tla bona pele no ke nagana gore e ya ka goreng ka nako ngwe ya ka consistency akere motlho mongwe if o ile go gongwe mo le goreng o bona o ka re le berekishana ga botse o ka o no re o be consistent gona mo cause ke mo le kwanang le berekishanang ga botse cause o ka tswela pele o nyaka swantse o te find ke nnete an artist swantse o te find gore ke te feela gore ke nna e ke le kae so after that swantse gore maybe build a relationship e grow le batho ba o berekang le bona o avoid dilo tse ntši because over time ba go understand you guys can be more productive because some people will go an extra mile as if they are maybe your management team. Some people will go an extra mile ba go guide on dilo tse le gore o ka improve o tsona even when you're working sometimes artists the final project a se ena le one o na le di-opinion tša batho le le gore a sa nka ba patela for di-opinion tseo mara the end of a project swantse gore ge re lebelela sleeve re bona gore e ngwetse gore mang mang o masterile mang mang o dirile mang mang o producile re understand gore no mo go le matseo a mantši a se letseo le le one a se gore e tswelela ke ra o phetla dibuka morena I'm just alone there's a work of other people behind ba le goreng sometimes wa tlhokega gore re ba appreciate and the more re ba appreciate relationship ya rena e a gola ba appreciated and honestly swantse gore o appreciate motho for dilo tse di botse tša di dirang so o be consistent if ba o tshwara ga botse there's no need for ke no re ke no nyaka o change a studio unless lore maybe a ke te feel a ke so te kry ke sa te nyaka maybe I can consider other production teams ke gore maybe ko ke tla tekwa ke re no I found myself o gone maybe bona ba sa go understanding maybe le bona ke bona ba sa understanding and sometimes re swanetse re understand gore di producer le di sound engineer le bona ke batho ba dira diphoso e tshwana le di-friendship o dira di-friendship le batho o shetse wa tseba gore o ke mogotsi yaka ke mofelele pelo o so motlho mongwe a tshware nako ke shetse ke etsa gore a tshware nako so ke solution go reng re na le something ka 12 ke mmotsa gore no man lo ka re tsamaya ka 10 ke etsa gore o fitla ka 11 re o fitla ka nako and by the way lena le tswere nako ke rile 2 latla ka 2 nako e botlhokwa time is money it's very important man to everyone at lamole sore nako because that's really like ile bona go tswara nako ka re ke ipushanya ka re ke ne go letle mo early
leng go ke sa di up and down and people batla mo tshwara nako because re batho ba metsi le rena o bjalo ja go ka order gore okay ke thoma nako e ke fetsa mo ke dia so and it goes with what you're saying. Respect what people are doing. If ba go contribute again, credit them because people have been saying people don't credit people. Go jelo people can credit re ke nna ke go producer ding ba ke go compose ko jengwe. Someone a ka irata ana ga gore someone this person a ka producer ko shaya along this line wa bona ra go tshela ka mogare a re o patela once re bolela gore no man soprano ile ikwang mo ha o pale ke bev batho ba kgona go kwa gore no man bev maybe nka mokere then bona ba fitla ba bolela o ba kwana gore no man nna nka le thusha ka mara ke chacha so then ba ya studio bev le ena o ba sharp benefit a re boleng ka daide bana ba metsi ba bontshe ka nna kere which is the title track which also is a music video re botseng ka CD. Tell us about tracks tse di leng ka mo ke end for now because it's not online yet, how people can also get it. In a 10 tracks. Yes. And then currently renale the CD. CD ke 100 rand fela and then USB ke 150 fela. So gona le link e le gore motho gona go igotsa ka link. Lately link re dira ka 100 rand motho wa igotsa link. Link ge re go sendela yona re fa access ka email ya gago and then o gona go download the whole album. Yes. O gona go download the whole album wa itheletša offline. Yes. And then re kopantšhitše di composers tša rena ge re dira this album ka tla le dikoša tše itseng kgaetšedi a tla le dikoša tše itseng ke a dira 10 tracks. Le berekile mang ba bang šitše le boletše bev re berekile le bevula re berekile le Mkholofeleng DK re berekile le Jennifer Mabilu le Madiseng Maphage, another brother of us, re tswa le ena gae. Ke gopole re berekile le Buti Terence Morgan le bona bo Moshate. No production team. Moshate. Moshate ke king ke crew, assistant crew ya Blue Black. Oh, okay. And then MK Gospels? MK Gospel ke company leng under Lena. O ke na le releasing ntwe. Ke na le releasing this under yon. Under MK Gospels. What can you promise about album Elena? If those that have not heard it yet, probably there are people who don't know about Bana Ba Metsi and they don't know your songs. Some, please, after watching this, go to YouTube and get those 2 music videos that are there already. Then you see what why we decided to have them here because mashedi ignora. Go and check why we have them here. No, yes. But re ka ba tshepisha gore project ke mmino lo reng o tlo bolela le motho mang le mang. So mongwe e ka se be track 1 or title track. Mara re na le confidence ya gore motho mongwe lo mongwe tlo ba le dikoša tša gagwe because nna for nna personally 1 up to 10 is a hit. Nna go ya ka nna personally. a ke na le favorite because batho ba rata go bua go wena ba botšiša gore o rata efeng ka kudu mara ke efe o e ratang too much ba nyaka go compare le e bona ba e ratang. So mmino wa rena ke mmino moswa o le goreng re believe gore o bolela le batho ba ba phelang in our era. Go na le di-challenge tse le goreng re kopana le tsona a di sa addressa ke mmino wa gale. Di nyaka mmino moswa wa nou le goreng o tlo bolela le wena o tlo bolela le wena ka suicide. Maybe kwa morago it was rare go khwetša koša e bolela ka suicide. Mara no o na le koša mo e re go senyegile kae re bolawa ga sehlogo go senyegile kae Jofa re lela go wena. Re ke mo le goreng re kgothatsa batho re ba gomotša gore mara ba tshwanetse ba tsebe gore ge go senyegile face
the heavens bolela le modimo ge go akanega bolela le modimo o kgona rapela e nngwe ya mangwalo e re he le thabile o pelang difela mara he mongwe wa lena a lwala mo rapedišeng so le rena re ba fa album e gore album e re nagana gore ke pheko e le goreng e tlo le alafa weda o thabile weda o nyamile you can play wa re empa modimo o lebeletse if ba go mistreata you can play wa re empa modimo o lebeletse goba if maybe o latlhegelwa ko mongwe batho ba grieva ka ditsela tša go fapana so o ka theletša koše ya re go senyegile kae o e kwa o latlhegile o ka theletša koše ya re ipatleng e re le nyaka go tseba gore ntate ke mang ipatleng gobane o agile wa re o reng so ke mmino le o reng o bolela le motho o a phelang matšatšing a lekgolo. One of your videos you commentile gore composers of note a boneng di-composition le dirile mo like from the project tše re na leng tšona o na le project ya gaga le bana gane bana ba sa bole ka yona why o sa re botsa and ebile gona online bana ke na le project ya mathomo o tloga TVP Total Vision Productions ke reka le Bonginkosi TVP le yena ke one of the biggest or the best sound engineers now in our era ke bereka le yena ke morero wa Ramasedi titled morero wa Ramasedi e na le 11 tracks ke solo ya gago ke solo ya ka ya mathomo and then 2021 ke berekile le se semogadi ka sengele ya sello sa hao e composite ke yena se fihlile sello sa hao mo fe sebaka o tla fetola ke mo am featureileng ke mo bana ba metsi maybe ke tla re ke berekile re le two mo e no ba koše e fodileng a se koša ya a tshwane tša wa le ntwe a tshwane le bo umpatle e fodile e re se fihlile sello sa hao mo fe sebaka o tla fetola. And then 2022 ka dira di-single tse 2 EP ya Unthumile le Batla Fola. Why is it important to you guys to it's composition one way it is easy for most people to a ropeless feel ke gona go beya it is no so guys because out of though you didn't mention your previous albums but like the one to like Joanna a ke kwe title track ke na le Modisa or hit track sefapano ke boang ke di composition fela ke di profit profit as ka sa jwa a terantš ne batho ba different exactly ge se go lebane se go lebane ke sa gago wa bona jale le rena tše di re fihlelang a re leboga manyelo ya re swereng ka lebaka la gore ke nyantše ke mošiela o itše ga a boa university for nako ya COVID a boana le matla mangwe a mantši a boana le matla mangwe a mantši ke kwa mpontšha ka makala info lweni wa dira tšhelete info a jiki timana ya TVP ke ga e tla le morero wa Ramasedi koše nngwe banna yo o tšere ka matla wena bjona matla o tsoga tšeka ya ke tlhompha ba re keng ke tlhompha SF structure tša mo di-university se ebile le role le impact e kgolo mo bophelong baka ke mo le goreng ke thomme go ngwala dikoša tše dintšhi ona because ke le high school I think I ever wrote one song I ever wrote one song poetry Sunday school I wrote one song ke ngwetše koše one Sunday school ke nagana ba re ba nyaka theme o na le moreang sometimes re opela ka gender based violence mara ke tsena University of Pretoria ban recruiter one of my fellow brethren ba ona kwa ona le structure ba re ke TAP Tax Ambassadors of Peace ke structure se ne ke le under sona so ne ke le member o lo reng na le very very active ne ke le active ka re di choir ne ke le active mo lo reng ke na no second term ke le kwa ke bile
secretary Mm. ke kry-ile position nyana Mm. ka ba le bona Are nyana. Wa inyenyefatša. ke ra gore ba Position ya ntsamile go thuša batho, ya go thuša batho, ke ra a gore ba re nyane. ntsamile le tla ntshwarela ke undermine position a ke undermine position ke no ba ke seta maemo a Ke a yona go wa kwa- e be ile yes. go ba e 70 Mm. so ke bile e 70 ke nagana gore from the same year ge ke thoma first year ya ka go fitlhela ke tlo fetša Mm. mo lo reng ke ke tlo fetša ne ke le one of the leader tša male choir ya bona Mm. on the other side ke le secretary so o leader choir e la go mphile more exposure into music mo lo reng ke ile ka thoma go ngwala dikoša and then at some point ka kgona go ba ruta tše dingwe tša dikoša tšeo mara ka bona gore no man the way lo reng pace e tla ka ona there must be something else se lo reng nka se dira ka di-composure tše for go reacha a broader audience and then ke tlo tseba ka studio sa Total Vision Production Mm. ne ke inspire ke project ya Gaone Mampane Mm. and then le project ya Selina Mm. Yes. yes o ba dira project e nngwe powerful too much ya titled I Have a Dream Yes. yeah so ke bona tsona tšeo ke discovera ka TVP ke tlo booka ke bolela le bona ko recorda mara male choir ke yone le reng e bile le too much impact mo le reng ke tlile le dikoša tša go tshwana le bo tshepo ya ka Mm. bo Nama le masapo. nama le masapo di sala mo o a di tseba tsatsi le nako batho ba bantši ba rata o a di tseba Mm. o a di tseba tsatsi le nako ke mo project ya mathomo e tswileng gona Mm. then from there ne re no ba batho ba go phela ka music even after re tswile ko university music o la o tswela pele ona ko re Oh, the same ones that you have composed. wa Yes. growa o ngwala more songs you keep writing songs and the more o ngwala dikoša ke ntho e go pushang gore what is the purpose I have to push this ke di she bathong Okay. So, but then, or you guys still have got plans to, at some point, go with solos. Yeah. Yes. Yes. But naturang bana ba metsi Bana because ba metsi will never die. yes, mistake batho ba bantši ba o diang gore ba re group le sang e kwatlelela ba tswa di singile go tšwa ba palela le go boela go yela jalo ka gore o mongwe le mongwe o lebeletše ya gagwe so le seke la dia seke la tlogela metsi bana ba metsi as you are saying it must never die it must stay intact so It will never die because ntho e botse ke gore even if o dira solo I will be there behind the scene. Yes. I'll be there supporting her everywhere ka anything e le goreng maybe a ka ba e hloka or guidance mo ke na leng di-input backings I'll be there so project ya e releasang e tlo bolela more ka ena mara I'll be there behind the scene I'll be supporting it so e ka se tshwane le ena tlo gare ke ya kae ke go dira ke ya open mic ke go dira project ya ka ke le ba o one ropa ko e tlo kwala oreng no man bana ba metsi mo a ba gona mara go gongwe o dira project ke le ona ke mo backa ke mo supporta mo a hlokang support mara like wa ina le matla man e tsamaya le bo ba bontshe ka nna o no ba go shota that voice e le tlwaetseng gore le a iko yes la e bona what are the advantages le disadvantages ja go bereka le a family member the disadvantage ke thoma ka advantage yes no the disadvantage ke gore maybe e ba le di-disagreements kena ka family so ba mo ga nne go shaka go studio kena ka family lo khotsa maybe di kentsha go bruru ka gore di kentsha le batswadi so ke di-disadvantage because ke re dira business re tshwanetse re be professional that's why kana kong le re bogetse mo TV ba kwana le gore ska tšea dilo tša mmerekong wa tsana mmereko tšhaya o noka off mmereko di šale kwa o difficult because le ge le gore motho ga o dile ka mogae le ge le gore a kere o meise le se ga le bana ba motho ba ga le ka gae wena o wa di tšea o di šeka gae in middle of that time ago the only difference ne ke gore o gona motho la sho motho la ke tswa go fapana lena mosegare kua a sho
So yeah, so mara le a try gore di se ke la di shaka ka gae. ya re a leka mara tše dingwe di a tlhokega gore di ye ka gae maybe re tlhoka letlho la motho o mongwe perspective ya motho o mongwe e le gore ga e bias Buti wena mpotse gore ke mang a leng ro le tlhoka so gore le go buti gore buti re botse gore ke mang a leng ro goba maybe if re struggle go choose a theme or something o a ka re fa perspective ra nyaka o mongwe gape or o mongwe re mo tsebang ba re berekang le bona in music re tsebang gore these people are very supportive ba re ratela tšwelopele tše di botse re botšiša ena gore okay o le go ilebeletse bona o ka re ke eng se le goreng se ka re suita perfect on this re nyaka opinion ya gago a re fe opinion ya gagwe then we come back re consider sometimes majority wins majority does not always mean right Jam. Yeah, it doesn't always mean right mara ke yona the only way ya go vote ya go ba fair. Is that the only disadvantage or is there others or re go the advantage? The advantage ke change gape re dutse gae koša ene o tla le rehearse le play rehearse ke gopola koša re release-eng ya sello sa hao se fitlhile mo fe sebaka o no i-compose re dutse gae re dutse koša ya tla mpha yona ra itshwara ra e opela hai ra kwa ena le matla ra e recorda ra e theletša hai a book a phone a book ora hai man mogena Mr. Mo iteogile ba re buka ina ba re dieisa ra tsena studio ra e bereka ne re na le Thapelo P Rams ra tsena le Thapelo P Rams studio ba bangwe ba motseba is a very active member o mongwe wa Zion Kid very supportive very supportive and le ena wa opela motho lo reng wa opela. There was a time ke berekile le ena ka sekosha e one ya opelelang Jehova e le gore ne compose ke ena e available le yona online. So le re dia we kwa e sa le ro le rehearsa e sa le ro e sa nga feta di DJ nje ba fetsa e change we kwa e sa le ka gara godu e sa le ka gara godu straight tšeo botse ke yona gore le gona go rehearsa ga botse go se ya tswela ga botse ke metse jo mfile le ka ratang go fa defense le flow jalen even those that are not following ba sa following yes ba sa following ba hlawa they are missing out go mna the side ke na le tshepo ya gore at some stage they are going to go back and rewind ba tlo nyaka go tseba history ya gore group e thomile kae tswa kae because vele music industry also sometimes when you start batho ba kana ba sena confidence mo go wena mara we are some of them ba jika ba boa back they follow you they become your followers so rena mission wa rena re tlo dula re tswetsa pele re tlo dula re ba fa lentšu la modimo re tlo dula re ba fodisha re tswela pele ka thero goreng se segolo ke go sokolla batho ga gore le gore motho ga a be go criticize motlho mongwe ga a sokologa gore le gore wa tshwanela go mo amogela modimo o amogela batho ka moka le ba le gore maybe ba ile ba commita dibe tše di tša go šiša modimo e ba boa ba re morena ke nna o ke sokologile ke kwele gore gale o mpitša o ba amogela go tshwana le kerekeng ba re le se ke la ahlola ka gobane ka tlholo le ya tlholang ka yona le lena le tlo ahlolwa ka yona jalo ge motho a sokologa mohlho mongwe e beile setagwa a rawa jalo ke nyako ba mokgethwa e tla wa nkolobetšeng le ya mo amogela a re mo go potsetša ko morago gore wena wa gopola o tagile re ile ra gopela geek wa re betha ka seo wa re tletše mare go fetša o bitša ba bangwe gape o fetša o eda ba bangwe gape so dilo di so molaetša ke mentši batho ba swanetse ba re followe mo di-Facebook ba followe di-page le di-group tša bo bana ba metsi gore ba dule ba e ba updated le go tseba mo ka bana ba metsi gore no bana ba metsi no ke ba understanda mo
cause e ka go tšea nako, e ka go tšea 2 years gore o understand motho gore o understand group e itseng gore group e bereka so ke group e so ba tliša mmino o mo so. Cause nna ke believe gore rena re di game changers. Yeah. Yeah, re di game changers and re open for everything. Yes. Game changers. Yeah, game changers. I like it, man. Speak it to truth, man. Yeah. Speak it to truth. Yeah. Ska what you really say it with confidence. Say it with confidence. Ska because uska fluga ru unyaka gore mara. We nyaka. So you feel like music you are game changers. Yeah, game changers. Yeah. Into loreng ke believer. Gore ke believer because ke bone o ka re gapeletša. Bona ka re we are at the right platform. Yeah. No ba isa bulehi mara. Yeah. But when Jesus say yes, nobody can. They can be like I bulehi yet. Yeah. Yes. No. But great things take take time. Yes, in it. In yaka consistency. Le go keep a vision. And Hard work. thank you. As long as you keep working hard, Yeah. eventually it's gonna be. As long as you believe on what you are doing, Yeah. you keep consistent. Yeah. Work hard, you will know eventually it might not even be 1 year. It might be 10 years. It might be 10 years. Yes, it might be 10 years, but at that 10th year, it might be where you start seeing something. I was literally listening to something this morning. Someone we normally look at the success only, but we don't realize how many failures have been before that. When people buy all let's go music, they're only gonna talk about the success. Yeah. No one is never gonna talk about all those hardships she had. Probably Leanna, because she was not showing them. I get it. Yeah. They were happening behind the scenes. But then we only started recognizing her the success. So do not stop. Keep on working hard. Your talent alone won't do anything. Yeah. If you don't couple it with hard work, it will just be talent alone. But if you put hard work into it, I believe something is really gonna give in. There is number here. People can. I'm not sure if when you were talking about USB, you mentioned the number. I don't think you have mentioned it. Mention. Yes, please mention the number. How can people get hold of you if Panyaga all this USB and the links and the CDs? Coffee, no? We leave it. Okay, Okay. for the bookings, ba ka re tshwara ko bana ba metsi 01 at @gmail. gmail.com. Email ya rena. And then it may also work for The links as well. Yeah, the linky and all other things. And then the number go WhatsApp 060 337 Okay. 6623 Yes. or 06320 11160. Get the office again. Kisimka. All right, guys. Thank you very much, guys. Now I liked your music first time. It was recommended to by Gutul and Bev. I liked your music, so I am quite sure people who are watching as well, if they can give it an ear as well, I believe they're gonna like it as well. Thank you very much. So yeah, they must give it an ear. They must get the album as well. Yeah, the right way. The right The way. right way Very as important. well. Yes, they must get it the right way. Or what you guys can do so that we can have more of. If we like it, support so that we can have more. If we do, Yes. we don't really care. Well, Scale at the lunch, yes. Mara, because now I am confident over whoever listens, they're gonna like. They must buy and get your album so that you guys can do more of the music. Because like I say, it is different. I don't think we got Jews come gospel yaran. Ne? Yeah, their image. Give mama lots of me. Balifi. Walifi give up mzanyana.
Lerapo Abantu morao. kgwedi. No, get it. Yes, like we don't have Jews. No, we Ne? don't Not have really. much. Ne? Re na le ba re ke bo mang? Brothers. Ba re ke bo mang? Ke ba lebetse. There are Yes. those two brothers le bona. Yeah. Sometimes ba ba part of the event. By two. Is it? Mm. Yeah, brothers. I get it. I'm trying to brothers ba bunch. By two. Okay. How by two? Ba ke I get bolela that's ka a bona. like a Jew of it. Yeah, by two. Right. Yes. Yeah. Please, guys, support these guys. I was watching this podcast there. He was saying if you get a chance to be interviewed, use it. Let the people know you. I think you guys, people know you now. They know, and he was also saying whatever happens in the interview, be yourself. Yeah. There are people that there are some that might not relate with you. There are people that will relate with you. Some at a time they might not relate with you. But some other time I do something there. Yeah. I once mentioned something so Yeah. good. Probably then tomorrow tell I music because most people, in order for them to support you, not listen to your music, to support you, they have to relate to you. Yeah. You know, so we hope people listen to what you guys have been talking about, because I feel like you've been yourselves and they can relate to you and listen to your music and understand your music and relate to your music as well. So I can manage, but to say what keep on keeping on until something idire. Thank Yes. you. Thank you very Re much. na le event e re yang go yona. Sorry. Please don't tell us about it. Ning, Oh, ka di 31 tša August tla be Yeah, re le okay. Val okay? go eventing ya Sis Azwi Kokela. Okay. Di ticket di available go CompuTicket. Mm-hmm. Bana ke 100 rand and then ba bagolo ke 150 fela. Okay. So re ka thabela support ya batho. Okay, Azwi. Azwi Kokela. Okay, like Eh, go Val, 31 Val. August. Go Yes. Civic Civic Theatre. Okay. Mm. All right. And then other than that, anything that we can look forward to between the two of you? We're hoping or if dilo tša rena di sepela botse, Mm. maybe next year, Mm. ge modimo a ratile, re ka host our first show. Ne? Yes. We will let us hope and pray that it happens. Yeah. Yes. Everyone, thank you very much again for your support. Ke support ya lena e di yang gore bana ba metsi ba bone botlhoko ba gore ba tle moki ke lena is no one else ke lena. And thank you guys also for honoring our invite. We appreciate it as well. Honor the invite therein. And stay tuned to other episodes as well. See you guys in the next episode. Thank you very much. Welcome. you. Thank you.